left back namhlanje yena ke phake uJohn Hoto unegoli ke lodwa uJohn Hoto agate yona ke lapha ke iMamelodi Sundowns. Orlando Pirates esimnyama ngekhala asazi ke make uHezekiah uzomemeza sibekwa nje noma ke mhlawumbe ke minona phezulu izokwazi ke ukuthi ke inqobe ke namhlanje. Njengoba ke uSipho Chain 125 games kanti lapha kuyena ke 51 goals. Yena ke goalkeeper ke of season okwamanje yena ke lapha ke uSipho Mpoka Chain 6 goals bangabe ke Sundowns itsala ke nawo ke amabhakani. Minona phezulu, the sky is the limit. Njengoba ke engine ke yena ke phako goalkeeper Ronald Williams. Bona ke kani muvena ke uDamane. Umrena ke uShafa mina ishaya imuva ngapha ke umdawu. Midfield Adams akatatazeli ke Adams ku midfield kanti ke phambili likhona ke ijuba lakhe ke uLeon bana uMatthews engani ufuna ukusasela nje sibeko nje iSundowns ke mbukeni lo mdlalo suka nahlala ke ibhola ke mbukeni la eSoccer City FM Stadium. Orlando Pirates nayo ke iMamelodi Sundowns betwe iPremiership lisega advantage Sundowns ubedonsa lapha yena ke space nansi ke yellow card kokuqala ke umdlalo sinemzuzu emini umdlalo kokuqalile kanti yellow card yakhe esibili yena ke lapha kubhodlela kule season njengobona ke nali ibhola uyalibamba uyalamhlula ushaya i2 yamdonsa lapha yena kubhodlela bambhala thola ke free kick amabhakaniya kesibheka ke ibhola ke akhomudla ke 18 azedimba ke fikana nansi ke inkosi hey wasebenza ugoalkeeper ethilibeka phakathi ke ibhola lapha ke uJohn Hoto akasilibheke lebhola onside lapha yena ke mbukele uJohn Hoto ukekani yamupa nje uJohn Hoto kodwa sebenza ugoalkeeper lapha yena ke lapha ke Williams bemase ke Matthews ekumgawe nawo nakho ibhola kakhulu Matthews kanti kwenze njani apolice nansi ke ngozi uyaphambili ngejubane ngesibilimini apolice wenza ke head up ushaya cross nayinkosi sebenza ugoalkeeper 19 games. Yena ke phake Williams. Kuyona lapha ke imidlalo ke lapha ke iPremier League. Goalkeeper ke wakhe Sundowns. 519 games. Njengaye ke lapha ke uNeil Thovi. Somphumela uNeil Thovi isikhathi eside kumaZulu. Nakuyona ke lapha ke iKaizer Chiefs. Sona pass ke kude wathi ke problem ke fiction. Ayinikeza ke umbabani. Ayike ngomfuke ke Zanadi Maru. Bamshange pass ibhola ke mbukeli phezulu lapho uyagijima uyafika elitrapha lapha ke ngo-left lapha kumfukeki lobona isithobheli sakho washaya nje iphasi zakhalisa lapha ke ebeka phakathi ibhola ke yabona ukuthi isitake impela lapha bamdasa kabi apolice nompempe uthi ball advantage uthase kahle ke nompempe nansi ke ngozi Fukeki kwetinat John Hoto bhola ke livimba ke goalkeeper Bamvimba ke Mfukeki Esperance ke break attack ke balivimba ke lapha ke Sundowns Shepherd ke Jubu nale ke Jubu namabhakaniya uthina Pembe lapha bathi ukhathela ibhola lapha yena ke hey bokuyithuba ke lawo lapha ke penalty nawo ke ufakazi hey noma mhlawumbe khona offside asazi weliphakamisa ke Sundowns nansi ingozi nanguLeon lakhe Washington baba banolwazi basuka igoli ngaba mabhakaniya iyasuka iSundowns ushaya igoli yinake lapha ke uLeon sele ke fihola ke uLeon ezela phake forward run zakhala ke isefe emva kwakhe ugoalkeeper ke uSipho Chain owayo ke lapha ke mbukeli Orlando Pirates sibekele ibhola ke mbukeli njengoba ngisho ke yashaya ngempela ke amaruns ke mfana ke owayo ke amaSundowns Zobona nanya ke lapha onside lapha yena ke uLeon. Iyabholwa semuva ubhodlela zakhala isekho. Kuyena ke lapha ke uSipho Chain. Beke ya pass mbukeli yakhe phake Sundowns. Uyalitrapha ke ibhola wakhala isinethi. Wathi ufunani ke mbukeli. Jobona ke lapha ke ayiki into bangayenza ke uSipho Chain. Ake sibhekele ibhola ke mbukeli ila amabhakaniya ilakhe uTito. Onside uTito. Uyalitrapha ibhola uTito hayi wasebenza ngempela lapha yena ke wasebenza ngempela lapha yena ke uNdamane ukhahlela ibhola ke uNdamane angizange ibone mina ipenalty la
njengoba nangu uDamane ukhathaleke ibhola yina-ke laphana-ke uDamane dansi ibhola elibeka phansi umbukeli ishaya isidingo manje-ke iSundowns iyadansa manje lapha-ke Orlando Pirates ushaya-ke phasi nansi-ke inkosi hey engathi uzoyisutha induku Orlando Pirates leya phasi mbukeli ngiyayibona ibhola yakhe uLeon leya phasi kaModiba ke kasipele ya phasi ke mbukeli mthambo ngokuvela ibhola kodwa ke leya phasi ibhola ke yaltrap ngapha ke Modiba leya phasi ungayithola ne-on goal la beka le phasi mbukeli ungathi ufunani zakhali isephe emva kwakhe yina-ke laphana ke uSipho Shane hayi leya phasi ayike hayi bona ushaya iphasi nje umuntu alibeka phakathi umdlalo ongangini umdlala kuphi mbukeli nawe-ke uyathokoza nawe ngaphakathi kuwe njengobona-ke uSipho Shane wama nje wezwa kubafana abancane hey angizange ngicaba ukuthi mhlambe-ke umdlalo-ke ungaphela mhlambe half time ku-2-0 lapha-ke ne-Tony Blue sihamba-ke isikhathi lapha-ke kulo mdlalo mhlambe nakhona umdlalo ngase uphele ngo-2-0 bangabe ayikwazi-ke kushaya mhlambe-ke amagoli lapha ke-Orlando Pirates Lema-ke Police nalithuba yamadoda akhona hayi khona lashay crossbar saba muhle Petro Mutum zama ukushaya-ke ayabuya amabhakani emdlalweni nangu manani vele phasi kaPolice mbukeli saba muhle Petro lashay crossbar uthemba ibhola-ke uJames sebenze ngapha ibhola-ke banikeza lapha-ke eMaswangane yina-ke uMutum uthola ngapha-ke eMaswangane deflection nangu gokipa yale Tarashishi langena ngapha-ke ibhola-ke kuyena-ke lapha-ke William azobuya manje emdlalweni Mabhakani abe nethemba elokuthi singathi sithola-ke igoli lesibili Orlando Pirates 1 James Angwana bambiyayeka usibili lapha-ke ugoalkeeper uSipho Shane Lenaskin swinger weliphakamisa-ke Modiba ngamakhanda lashaya crossbar wathi-ke unambebe-ke futhi ikwinikeze-ke Mabhakani uDamane ngangakaqedi ake sibheke le bhola mbukeli iphakama-ke uDamane lashaya crossbar mhlawumbe kumele benzele ushintsho bangafaka bana amasandawana ivalile khona-ke ebhentshini benake